Hello ma'am, naimbag nga aldaw yo. Pasensya kayon ta na ipaayap ko da kayo dito na eskwelaan. Ada iti concern me dito na anak yo. At amo tayo nga rod nga ada iti policy iti school nga bawal iti bully niya. So unfortunately kat na-report dito na anak yo nga nagbully iti may pada ng estudyante. Sir, excuse me. Are you really pertaining to my very good and my only son? You might as well check your records. Very sad to say nga na-identify dito anak yo nga iso iti nagbully ma'am. I don't believe you. Hanak nga mamati nga ito'y nakasing-simpat nga anak ko kat amo na nga agbully. It's a big no. Let me tell you something, sir. Ijay balay dito yung ubing very helpful indeed. Among jay pilay nga alutiit, tinulungan na, inaramida na ti sarukod. Among jilangaw nga bulag, daytoy anak ko tinag-aramid ti way, kat no makadanon daytoy langaw nga bulag, ijay na takki, tinulungan na. Amin nga insekto jay balay tulungan na. Sungahanak nga mamati, nga ibagayo nga bully. How dare you nga ibagam nga daytoy anak ko kat bully? I think you're making a big mistake. Baka kayat yo, idaron ko ti buong eskwelahan. Amin nga faculty. Awan ti masursuro daytoy anak ko itoy. Ngam anyway, ialis ko daytoy anak ko iti private school. Come on, let's go anak. Ala sir, pasensya kayon. Abay anyo ta katungtungak daytoy anak ko. Sir, hang kami mo't nga nagkurang ti pamagbaga. Amuyo matan, sir, itad tayo ti disiplina ti unag ti balay tayo. Tapos naromwarda, ay na nag-adu ti solisog, ada ka nga impluensya ti babarkada. Uwan maawata. Makitam Numaminsan nga rod, sir, kat nakafocus tayo unay ti trabaho tayo, nga agbirok ti kwarta. Minsan nga rod, sir, kat makiptot tayo, mas daw tayo na lang no apay nga agrebrebel di dagiti ubing, kat ti amot tayo, maited tayo amin ti kailangan da, maited tayo ti kwarta, magatang tayo ti badbado, gadgets and everything. Kuna tayo kat, kay importante kwarta nga adagayan pa iti mas importante, daytoy jenay oras, iti di ko na da nga family time between kadagito ni ubing, kanda tayo nga parents. Hayag pa isun sa di ko na da nga no, gatas ti baka ta ipainom mo ti anak mo kat talaga nga nawulwul. Kasla nga baka ti panagugugali da. Ala may kanta agawit katagul oray ni papam ijay. Hala anak, congratulations. May saka talaga tatan nga lawyer. Maragsakan ni papam ibiday ti achievement mo nga right ko. Mama, thank you ti kanayon nga pamagbaga. Anak. Anak, bay ang taag pero kakti kalalaingan nga lawyer. Tapno makaruwang ka dito'y pagbaludan.